Werega wa mukobwa Akabandi jeje. Oh yes, with designer akubise comeback imeze fresh. Yes, ni with designer no kubwira yuko amaze kuduha indirimbo yise Akabandi. Ni indirimbo no kubwira yuko imaze ko amasaha 2 kuri YouTube channel ya with designer. Yes, ni indirimbo no kubwira yuko yari yatangaje abantu benshi cyane bari bayirindiranye igishika abivanye na title yo ndirimbo. Ni jambo with designer yakunze gukoresha kenshi haba kuri post ziwe haba ku maseti yiwe. Ni jambo ryagumye rigaruka kenshi ijambo Akabandi. Biboneka yuko rero yari indirimbo ya with designer. Ni indirimbo no kubwira yuko yamaze gushika kuri YouTube channel ya with designer. Yes, ni indirimbo rero ugiye kuraba imaze kuronka ama views 1200 mu masaha 2 yonyene imaze isohotse kuri YouTube ya with designer. Yes, ni indirimbo ifise ama commentary menshi cyane ugiye kuraba with designer uko twari tumumenyereye. With designer twari tumumenyereye mu ndirimbo nka za Nyampinga, mu ndirimbo za aprodise Nyampinga. Yes, ni with designer no kubwira yuko yagarutse muri style no vuga yuko tutari tumumenyereye mu neza na neza nka with designer. Indirimbo ise Akabandi. Yes, ni indirimbo rero ugiye kuraba ku ruhande rwa video. Ni indirimbo yagaragayemo umwigeme asanzwe amenyerewe cyane muri entertainment azi ku izina rya Nice Sky. Yes, Nice Sky nawe ni umwigeme no kubwira yuko yamenyekanye mu bintu bigiye bitandukanye haba mu mafoto haba no gukora ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni Nice Sky rero yagaragaye muri video ya with designer bise Akabandi. Yes, ugiye kuraba rero video ni video itangura neza na neza umwigeme Nice Sky yambaye neza cyane abona yuko clip kabisa yariteguwe neza cyane. Ni clip ifise amasanamu meza cyane. Ni clip no kubwira yuko irimo abantu babiri gusa harimo with designer na Nice Sky gusa kugera indirimbo itangura no kugera ihere. Nibo babiri gusa bari muri iyo clip. Ni clip itarimo abantu benshi cyane tumenyereye abaririmbyi iyo bakoze clip usanga bashiramo abantu benshi cyane abafana abajama, ariko ni clip no kubwira yuko irimo abantu babiri gusa Nice Sky na with designer. Indirimbo bise Akabandi ndakubwira yuko ni indirimbo kabisa iryoshe ugiye kuraba with designer kumwe tumumenyereye. Ni umuririmbyi no kubwira yuko asanzwe yandika indirimbo zimeze neza cyane, asanzwe yandika amajambo ameze fresh cyane. Sinzi ikindi kiyo kiva, ariko ni with designer yaririmbye indirimbo kabisa utegerezwa kuyikunda. Waba uri umusore waba uri umutama waba uri umukecuru utegerezwa kuyikunda. Yes, reka ndagusabira rero kujya kuri YouTube channel ya with designer kugira ngo urabe indirimbo yise Akabandi. Mbega Akabandi nagaki wala. Yes, Akabandi tumenyereye ni umuntu w'umusuma ndaki, ariko rero ni indirimbo ya with designer yise Akabandi. Nimba umukobwa ari we Kabandi, nimba Akabandi ari inde, sinzi byose uraza kubisobanukirwa ni waje kuri YouTube channel ya with designer ukaraba indirimbo yise Akabandi. Nice Sky kabisa yitwaye no fresh, ni indirimbo kabisa imeze neza haba ku ruhande rwa audio haba kuri clip video. Ni indirimbo imeze fresh sana. Yes, twese hamwe dusimbiye kuri YouTube channel ya with designer turaba indirimbo yise Akabandi. Ni indirimbo isotse mu mwanya, ni indirimbo no kubwira yuko ibaze ko amasaha 2 yonyene kuri YouTube channel ya with designer. Kuri micro yari Mr. Radio mu bwami bwa Loy TV. We love you so much. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri Loy TV. Wowe bikoze big up sana, utarabikora please bikore vena kugira ngo ibintu bikomeze kuba fresh. Mr. Radio, we love you so much. Ciao ciao, peace.